Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ridwan, Koboi Tim Pemburu Hantu, mengucapkan Mat Milad kepada abangku Kanjeng Heri. Semoga panjang umur, sehat selalu, dijauhkan dari segala macam penyakit maupun virus corona dan lain-lain sekeluarga, dan juga sukses selalu dan diberikan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azimu ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon berkahmu, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu, syafaat dan mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali, restu dari bapak dan guru, dan berikan keberkahan ya Allah dari puasa kami, sholat kami, sujud kami, ruku kami ya Allah. Semoga ya Allah abangku Kanjeng Heri ya Allah, Engkau panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jauhkan daripada bala dan musibah ya Allah, dari virus corona dan lain-lain ya Allah. Ya Allah, semoga anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Semoga ya Allah kami semua diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, diterima amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami semua ya Allah, agar untuk mencapai ya Allah keridhaan-Mu ya Allah di akhir nanti ya Allah, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW ya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qudu wa tanfarjul kurab wa tuqda bil awaid wa tunaragaib wa husnul khawatim wa istasqa bil ghamamu bi wajhil karim wa alal wasfi fi kulli lamatin masim bi adadi kulli malumillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani Kanjeng Heri wa shifaiha wa nuril abthar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alaihi washabi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdana wa shifaiha wa nuril abthar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alaihi washabi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afan jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal ahwal indal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Bisyil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Wassalamualaikum Muhammadin nabil ummi wa ala washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gobul ya Allah. Semoga doa kita semua Allah kabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk abang Anda Kanjeng Heri di Semarang. Semoga keluarga Kanjeng Heri juga sehat selalu semuanya dan kita semua. Dan semoga virus corona ini cepat berlalu, cepat pergi, cepat musnah di muka bumi ini, terutama di Indonesia tercinta ini. NKRI harga mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.